Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu zong zong te chibai kan buk chewa April ni som ni ania tun tuma hian thu thar sang sang kan ngai thadona Mizo gospel singer hlim hlimin van duaina ato chungchang te vanlal mangai zuali lunglei electric veng thi na thu kal zel te Russia le Ukraine boina kal zel ba ka Myanmar lam thu thar sang sang an sipai changlai jinga mi puilam chang pakhatin an sipai ho tu pa min onglai atal boi me ka wanga ortar thar achua chuan ma lato lawa inven lam boi pui to jok tura thupek achua chungchang te kan ngai thadon ani mizo mei chezai thiam kan nei zinga pathian fakna hla sathin omoi le zai thiam mai hlim hlimi chuan van duaina atok lo maya van duaina ato dan ama ngein social media lama atar lan hi ngai thate ang tukin April ni som ni jingdar ni vel khan kan in bul maya kang me chuaka scooter pakhat keima ta le bike pathum chu a chetne le a hril hai thakin soitura wang du khop mai engtika in tran nge ti le tu ti nge kan hre mai lo hetiang ang thil du om lo le riruna thla khi chu kan chung kwa le kan thian te chunga po thleng to lo se ti hi ka tong traina ani ti in van duaina ato chungchang hi social media lama atar langa social media a thuleng wak then khata chuan petrol ruk tum ten antikang nia soite po a omani vanlal mangai zuali fanai kumsom thummi lunglei electric venga cheng aizol hotel pakhat leaf monga thia chhar ani chungchanga police ten IPC section 302 tlo chanin tol tha thu boyan jiak luta thil thlen dan hi an chui chiang mek ani police ho tu ten an soidanin vanlal mangai zuali fanai ruang hi police in an chui zuina atangin April ni som pakwa tlaya khan athlenna Lusai Hills Residency Hotel Zarkota leaf noya mu ania ama a chesual nge midang inrol anom ti hriat chia thei alani lo awangin he thi na thleng chungchanga hian police te chuan IPC section 302 mangin tual tha thu boyan jiak luta police ho tu te chuan tundin muna chuan hotel and call tu te laka thu buai zia lu alani ri lo ti an soya he thi na hi an chui meka thilom dana zirin thu buai dang po zia lu alangai mai theya thu dik tak chu alaron lang mai tura an ngai ti an soya tuna hian hotela wanlal mangai zuali fa na ina thlen pui ti zodin sanga lunglei electric veng mi tho chu thu zo fia turin police ten an lakol mek ti kan thulak na chuan ta langani Russia le Ukraine chungchang ngai thak chun zamang Mariupol mayor Vadim Boychenko chuan Russia sipai tanan hual be mek Mariupol mi puita tan in thiar chuana hun pek an ni thuwa puanga he khopuya hian mi nuai khat velan tangkhang mek ani Ukrainian Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk chuan he in saseng na hun peka hian nu naw naupang le tar le upalam te ngai poi mo bik an niang ati Mariupol atanga Zaporizhia khu atanga in thiar chuana hun an hon hi an rama chonudar ni India rama tlaidar li le achan ve atang khan ain tranani April ni som ni jing khan Russia sipai ta chuan Mariupol khua a thir siam na mun mel li biala zawa tom mek Ukraine sipai ta chu ni lai ni India sana a darli le achan ve ma a in perfect turin a riat tir non le a Mariupola Russia sipai tan an hual be mek Ukraine sipai ho tu Major Serhiy Volina Commander of the 36 Marine Brigade chuan a sipai ta chu Russia sipai ta kuta in pek an tum lo thuwa soya a sipai jinga hliam tuar zanga nunaw le naupang te chu khovel ramdang te tranpuina a ramdang third party country a in thiar chuadan ngai tu pui turin angenani Commander for the Ukrainian Marine Mariupol Defender chuan voin hi an hun ber emo ni ber ani thei thuwa soya Serhiy Volina Commander 36 Separate Marine Brigade hoin Azovstal Factory underground tanela biru in Russia sipai somin Ukraine sipai pakhat zel bitum theitur khopin Russia sipai te hian antam ne ti asoyani Russia sipai te hian
Ukrainian Azovstal veng him tu sipai te hi an nai to hle maya volina chuan Russia sipai te hian keini ain ral thuam an nei thafe a van boruak artillery teng sipai kong eng kima kan khan lo heng laka hian Azovstal plan hi ven him kan tum berani sipai chau kan ni lo civilian po anom tel chawani ati Russia hian Mariupol veng tu sipai te hi darkar ni chung in surrender na hun pema se tu ma anin pelova Azov battalion le Ukraine marine te hi Azovstal steel plant bankara hian antang ani deuh berri marine commander le president Zelensky an western ho nena ral thuam lian tham an mamo thu soima se an du thu sam chu engma a thleng lo Russia lamin darkar ni chuana hun an siama Mariupol mi pui zaruk an chuak manani Mariupola civil mi telak chuana NATO allies te anin rol ve mai thei ti CNN chuana ta langa ma se Russia lam hian an phaldonem ala riat lo US official panhi tan assessment an nei an soidan chuan Russia in Indona ammalak voi ni na mason na tak tak le ramlak bel an nei chak lo hle ani anti US intelligence ta chuan Russian nuclear arsenal chet dan hi anvil uluk hle a Defense Secretary Lloyd Austin chuan kar khata voithum briefing pek ani thin ti asoi Mariupol din mun hi thuk takin Azovstal iron le steel plana hiana in ngata Russia hian an hual ne to hle a basemana mi pui biru te chu van nei thak takin eitur pek dan kong an muhlau ani Russia hian hun rei takatang khan Mariupol hi an hual to a ma se an la hlei theilowa Ukrainian military command chuan tuna chuan andin mun athaviau lo ti asoi to ani kha Mariupol Azovstal steel plana Mariupol veng tu sipai te chet dan hian Donbas lama Russia sipai te chet dan turpo thui takin angong turangai ani Kiev lama Zelensky chuan European Council chief Charles Michael amikhual mek ani British Prime Minister Boris Johnson pon Russia nena British mi pahni an mantak Aiden Eslin le Son Pinar te chunga do thei turin angenani Germany chuan Ukraine hiral thuam athon nuala ma se engral thuam nge an thon ti an puang vek du lo anti-tank missile Stinger le adang an thon nualani Harry Nidilka Policy Director Global Political Consultancy Firm Rasmussen Global chuan tunkara US in ral thuam an thon chuan Donbas in chua in ka na omzia anei thui viau donani ati the Kremlin chuan Kiev chu in dona tire zonga in biak du lawa an pu'a Kremlin thu puang tu Peskov chuan reporter ta hnena rampahni ten soifel tur kan nga hle Kiev lam kan nga ka Moscow in document kan pek tak chan na kan nga kani ti na soya ma se Ukrainian negotiator Mikhailo Podolyak chuan Reuters News Agency nena Russia lam hi Donbas lama anin sorbinga wangin biak an harsa ani atithung UN Refugee Agency chuan February ni somni palia Russia in Ukraine aruna tangkhan raltan mi makta duainga chuang anom to ti atalang Ukraine President Zelensky chuan khothlang ram an tho puiten ral thuam an mamo tok ang an peloti soin Donbas indona Russia in aron thar tho le atana mantur ral thuam anin du tho le a khothlang rama kan tho puite hian kum enge mozat khoya molaya an da that an ral thuam te kha dong kim to ni ila chuan indona hi atop dai to ang ati Russian Federation ral thuam nei le kan ral thuam nei hi ain thlau le a ral thuam nei thani ila remna le muan na kan nei let to anga Russia in kan ram an lak po kan lak let sak to ang achan chu Ukraine sipai te hian rem an ria in an huai sena an them thiam bok ani ati kan tho pui western ho te hi ral thuam kan dil chop alangai renga affair lawani Ukraine sipai te hian an ral thuam mamo ang nei ni se anti tur hil an ngai lo indo tan tira ral thuam kan dil te kha muto ni ila Ukraine hian Europe zalen na hiro pui takin kan veng him to turani a Ukrainian civilian tam taktenun na chan him ani bokang ka message hian
western partner te beng a thlena man mo zo ka kan ral thuam ma mo te min thon thuai ka be sei keini tan chuan ni tin darkar tin hian kan nun na hi chan him nga in der thong takin na om reng ani ati Norway Defense Minister John Alrid Gram chuan Norway chuan Ukraine tan Mistral Air Defense Missile za an pedon ti asoi Ukraine military thu puana chuan Russia sipaitan jingdaruk atang khan Mariupol Azovstal plan be pui an thak tana Ukraine sipaitan Russia tank sompani Unit of Armor Vehicle somni pariat Artillery System 9 Air Target UAF le Missile Wing paruk helicopter le plane pakhat an kap tlani in anin soyani European official ten anta landanin Russia chuan Donbas lam beiturin sipai sing ni mercenaries Syria le Libya le mundangami antir ti ansoi US President Joe Biden chuan Ukraine military aid apuina tur dang apuang le thuai dona tuna US dollar million zariat kar masa a apuan tak zat ang thoka ani ang ti hian awain US yan Ukraine puinan US dollar billion thum aseng ral donani lockdown laya party alo buat sai awanga anram mi pui tam takin bang tura anti ma se bang lova poisa an choi tir tak UK Prime Minister Boris Johnson chuan Russia hi allau lo hlemaya Russia in khothlang ram ho avau vele khan a nuclear submarine traber chu Gibraltar athon ngalani Ukraine hi kan ti chak zelanga Russia in arun ngam to lo nan Russia tiata thil ti theya kan siam donani ati mi amai Ukraine general thuam an pe ka tangin indona an ral thuam te a thatok ti a hechiang hle bok ani Russia in Ukraine arun ni somni pali thali sang ni somni pani atang khan India chuan Russia crude oil barrel makta duai som panga aya tam alei to a India in ramdanga tanga a oil le hi million metric ton za somsari pangale point kwa vel ani ma se Russia sarkarin subsidy tam tham tak pek an niang ati lain India refiner ho chuan subsidy pakhat ma kan dong lo anti Russia oil phur na kong hi athui ba ka aral tit ema wangin India long mi te hian kalan chak lawa an kalman po inven him naman le insurance asang em ani oil man punna le insurance tamdan chu chuan barrel khat zela cheng somni pathum vel discount turani lain cheng so batanga som panga vel chau discount ani ti in oil hit fim na nei tu pakhat chuan a soi oil man pek dan po hi rupee le robula pek dan tur thlengin soima se US dollar lirin an la in pe ani Myanmar lang thu thar ngai thang Burma sipai aruka mipui lam tangina soidanin emergency thu pek andonga mipui beya mala to lovin inven an thu pui tanta thona an mangchung poin PDF kuta Burma sipai an thi zoya an tombuk be ani apiangin rundala silai an ka puak ve phewa amoi to kare an ka let ve nuwa an tlom thu puangin an ral thuam te chu PDF te an lo hlan zung tamai si min ong lai hi atal boi tanta ni in alanga emergency thu pek achua he emergency thu pek hi donfo anti mai pakhat chuan donfo hi sipai jinga mi pui lam tang soina ani sipai ta chu ma la theidin hmuna kanding to lawa ma ni buk theu veng him tura thu pek na ani ber ruwa tui atlak to phei chuan leisi pai te hi thlona manga pui a har to thina thlona manga kanin pui chung poin sipai kanin chan na sa zoka chu wangin a in veng zonga tran kho turin thu pek kan dong ta ani berti in mi pui sipai lama an thuruk a hril ru ani min ong lai hi khochia ta wanga thlona a chuangam lo le ra pu abom a hlau awanga motor chuangam lovin special railin arukin mandalaya akalani firfiak sipai ho tu ber min ong lai hi April ni som pakwa jing laba khuwa achia ta wangin thlona achuangam lova motor konga bomra pu a hlau box sia wangin pino wina ni engemozat acham nuwa arukin pino win tu Mandalay Special Express Rail
compartment pahni na achuang ti hriatani min ong lai hi pino wina tui the kut chung zonga oma April ni som pakwa dariat le minute somli panga vela special express rela aru ka chuangin Mandalay lama achuk thla ani Myanmar rel waya thok pakhat chuan zan lama tangin atuk jing thleng khopui ri le trek ri hriat tur om deuh renga thona athlok chuak thailo po ani mai thei motor po in kalse pino win le Mandalay chu darkar khat kalpo ani lo anni VIP motor phei chuan minute somli panga vel kalchi aniang ma se relin arukin achuang ho ani rail station a staff te chu sipai ho nan tang rualin security alak tirani ti ina soi min ong lai chuan na railin station te atlan pel lai chuan security ho chu station zong zonga police le sipai anom deuh veka achu asan tak pino win memo khuwa chuan tuna hian sipai tlem te chi anom to ani military council ten ri khodar ramri gate anlak truma CNDF sipai pahni anman te ruang mu ani Chinsted Falam Township ri khodar ramri gate chu March ni somni paruka military council ten anlak trum khan CNDF sipai pahni anman te chu an ruang April ni som pariat khan tual chung mi tan an mu ani March ni somni paruk in kana khan CNDF kema ei rongbol sipai pahni anman nu lok khan silai ri hriatani a an ruang an mu dan hi April ni som pasari khan huan nei tu pakhat chuan a huan vela chuan thilrim chetak hria in a huan bul hnaya chuan leivung chilpon a hmua a hmu nu hian kho chunga nu le pa te pun khomin an hai chuak ta a April ni som pariat khan an ruang chu hlomin an khuwa vuina hun man ani an ruang phortu te jinga mi pakhat chuan an phum na hi fit ni vel chawa thu kani a tu ti hriat an har sa khop mai pakhat jok chu asama seya an man tu khian military council ten an mi man pahni te hi tlanga ruai chawin khuran lai tir nuwa ka hlum an ni rinani thuwa soyani CNDF sipai pahni ruang hi ri khodar number 2 veng triau khomoi than mol thara mu annia ramtana nun na hlanta pakhat jok hi kumsom ni le palimi ni in anupui rai laya kalsana pakhat jok hi kumsom thum mi ni in nu le pa nei to lo ania achung te hna cheng kual thin ani thungani Matupi Township Military Council Battalion Commander thupek annia lawangin captain pakhat chulok apa khungani Matupi le mindat gate duty mek captain in ko o chu an battalion commander berin Matupi le mindat gate paltlang tu reng reng chu mi tu po ni se ka hlum vek tur ti in thuwa pe a he thu hi an nia lawangin a ko ho a soi fi nuwa lokapa a khung ta ani military council ho tu berin gate paltlang reng reng mi tu po ka mi tura a thu pek chu captain in ko o hian du lovin poi soilo mi pui te chu akal tlang tir zela a tho pui sipai pakhat chuan an ho tu lu ber hna alo he kani battalion commanderin captain in ko o azo chuan mi pui poi soilo ka kap theilo kan ho tu pa kan ho tu lu ber hi kap ta ila idu bi kang em ti in achang leta hei wang hian man ta ani captain in ko o hi lock up a hun eng chen nge a khung don hriat ani lowa ni thum lek nuwa po chua le ani mai theini inan soi pale township military council te kallai MRDA ten trum ni an kapa military council lam hi mi somthum pathum man thi ani Sagaing region pale township military council te kallai chu Myanmar Royal Dragon Army MRDA ten April ni som pariat khan trum ni zatan lo kapa military council lam hi mi somthum pathum man thi ani April ni som pariat jingdar ko vel khan pale khopui tlak lam sin khwale chongtan khoin kara military council te kallai chu MRDA polten aru karalin an kap zuya military council mi pathum man kap luma hemi nu hian is tintikan khobula atum ni na atan chahnu dar khat vela tanga tlai dar nga vel thleng aruk thei ang berin an kap le zeu zewa military council lam hi mi som thum an thi thu
MRDA thu chu chuan ata lang atum ni na anin ka na hian MRDA lam sipai pakhat hliam na vak lo aum ve bok ani magui atlang dung kara tual chung PDF tele sipai te nisari chung voi thum manin ka na sipai som ni thi in anral thu man lak sak magui region nga phele setotaya township tlang lam rakhain tlang dung kara tual chung PDF tele firfiak military council sipai ta chu April neria ta tanga ni som pali chung khan voi thum zatanin ka pa firfiak sipai som ni chuang an thi thu People Revolution Alliance Paul chuan thu chua an siam hein ka na hian military council sipai lamin indo thlo na mangle kong rangin an sipai ta chu an tran puya ma se local PDF bola People Revolution Alliance le aso Chin Defense Force SCDF 10 guerrilla fight back manga systematic taka an beilet thei zelawangin firfiak sipai som ni an kap luma som thum chuang an kap hliam bok ani People Revolution Alliance tu chua an talan danin firfiak sipai lama sipai officer pakhat le sipai reng nei pakhat chu an ma ni anin ti hlumba ka officer panhi dang po chin riat lovin an bo bok ani hein ka na tang hian firfiak sipai taral thuam enge mozat lak sak an nia People Revolution Alliance le aso Chin Defense Force SCDF tang rual pola hian sipai pathum che anin hliama ma se ngai tu omlutuk an ni lawani ki in police station an lak nuwa sipai som pakua le puak thei thil tam tak lak sak an ni magoi region Thilin township ki in area police station chu PDF tan an beina station commander ong cho sein chu ka hlum mani a midang police som panga po anin surrendera ma se chumi hnu loka chuan firfiak sipai lamin force zani vel anron thon bela PDF Thilin lamin April ni so pariat khan bomin an lo beya sipai som nga zet an thi ti thu chu an siamani PDF Thilin zinga pakhat chuan sipai anron lu lain keini lamin bom remote control mangchi in kan lo beya anom khom lai ani boka somnga vel chu an thi arinom ti ina soi police lama tanga in pe mi som panga te chu PDF lamin mun him lama an thon chu ato thu po an puang ani kalemiau sipai office clerk pakhat chu in civic defense militia hna ain pe vele ta Sagaing region kalemiau firfiak military council officer clerk na thok sergeant rank chu anupuinan Chin civic defense militia in nan in bepopin mi puilama tang turin ain pevele ani CDM in chuan CDM in pola ron lut hi sergeant clerk ani a tuna chuan mun him lama kanda to ti in thu chua an siamani CDM in nena in bepopa mi puilama tang military council sipai hi som ni vel anom to a Myanmar ram puma mi puilama tang CDM zom mi sing khat vel anom to ti NUG chuan an puang bok ani military council lat taka om turin yangun guerrilla pol chuan mi pui ta hriat tirna thu an chu leta yangun guerrilla pol pakhat the boys army chuan yangun khopui chunga sipai tanen in lat taka om tu le ma ni thil ni lo kholaya khoi le ngai venemo buai pui lo turin thu chu an siam April ni som pariat chokmalam dal som pakhat pel nu khan the boys army chuan yangun kho chunga takhita township electric department office bula boman kama ma se chu bom an kam bula chuan mi pui civil mi veiwa kan tamin an bom kam na thil chu bom ti hrelovin an khoi china an en kual vela heiwang hian an thil tumpo an thul pha le ani an bom kam na man ruwa chuan a hlaom nai su ti tarin bom kam nan ma se mi puilamin khathiam lovin an en kuala an khoi chin vela wangin a to pa phei chuan mi pui ti thainan an ti pu pha nge ani the boys army singa pakhat chuan takhi ta bom kam chu engma hrelo mi pui hawin an lo khoi kuala lekha po kan tar ve thlapa taxi driver pakhat phei chuan ding mevin aron en kual vel dun duna atum dan tak chuan
chu kan bom kam na bom chu mi om lo laya atexia phur dai atum ani mel jok kan lo in pu cha na zong zong chu alo thlonin aral pha a atopa mi pui ti thainan chau kan ti puak taringot ani ti ina sai the boys army ta chuan mi pui ta chu ma ni thil ni lo le riat chian lo chu khoi le ngai ven lo turin riat tirna an chua taringot ani